A organizacija Naša Srbija organizovala je i ove godine dobrotvornu akciju Pošaljite čestitku prijateljstva u susret Božiću i Novoj godini. Izabrani su najviše likovni radovi koji će krasiti novogodišnje čestitke. Autori tih radova su deca iz Sokobanje, Dimitrovgrada i Pirota. Trud talentovanih mališana nije ostao nenagrađen. Pokrovitelji ove akcije, Tatjana Tadić i predsjednica izvršnog odbora banke Inteza, Draginja Đurić, uručile su im novčane nagrade. Mladim stvaraocima je u toj banci otvoren račun za štednju na kome se nalaze početni ulozi od po 5.000 dinara. Sve vaše vizije, želje, nade, snove pretočite u ove čestitke. Nagrađeni mališani nisu skrivali zadovoljstvo. Nagrada će, kažu, biti podstrek za nova dela. Kaži nam, šta si to lepo nacrtao? Ja sam nacrtao Jelku, Deda Mraza, Pokovane i decu. I dobio si nagradu? Da. Na tom radu sam nacrtala devojčicu u narodnoj nošnji. Na keci ima znak, simbol naše Srbije. Dobrotvorna akcija Pošaljite čestitku prijateljstva organizuje se 5. godinu za redom, a kupovinom čestitki pomaže se najmlađima. Miloš Bojković,